Qayttın mı? Şunan, maktabda haldarini çıqqadım. Heybet. Ay. Atay. Nima? Yine birge mümkün mü? Kızım aksa yok. Sen ubep gitti indi. Nesi olay bir vakitte üç urundan yanak yegin, yan baş yegin hem iki kaburgağızdan dıraldığı ol. Мен экскаваторда эшлейм. Юма күн кис эштен кайтышлай карагым канализация козугу асыкканга. Топ кеше йөрөгән ердә. Ял көндәрендә мутлак береһе усып төшәсәк мәйтәм был козыкка. Туттым да экскаватордың көрәге менән бастырып куйдым. Бик тә дөрес эшләгән дигән. Мин дә шулай уйлагайным да ул. Дүшәмбе көнде килеп экскаваторымды кабыздым. Көрәген күтәрүем булды. Уның астынан 3 сантехник килеп сыкты. Бына шундый хәлдә. Selam olmaz. Selam Azamat. Niye her vakit şulay ol? İsik. Belki yine sakında balalar baksana yürgüm kilmegeyni. Edirek utkez. Mektepke yürgü kilmeye başlanı. Ondan üniversitetka. Hadir. İşke yürgüm kilmeye. Niye her vakit şulay ol he? Kuduz. Nima buldu? Men şunda yemezmen. Bir de himiz tugulunsa, senin boy, hanım bıramın tegen. Rahmet. Menin şunday heybetin Şamil. Uzaklamay hinin kök heybet irder yeryüzünde bütünley kalmaz indi. Ben o ayıtı oylamayım. Aldaqçılar bir qasanda kırılıp bitmeyecekler. Zühre, bana 60 üstü yiydim. Dürüst. Hadi hul menen beylепсек. Ошолай булайын дейм. Әйткәндәй Зөһрә, һин нисек? Эшкә урынлаштыңмы? Yok. Tağa almanılar. Ни өчен? Һинең яшик тура килмәйтинеләр. Бак дигән сәркәтип булып эшләргә мен картмын икән. Ата. Хәзер заманаһы шундай. Катын кызларга ирдәргә караганда эшкә урынлашуы авыррак. Шулай. Уларның бит барыһына ла 30 еллык эш тәҗрибәһе булган. 2 югары белемле, балалары үсеп беткән 18 яшьлек кыз кирәк. Неме дип әйтергә инде? Аругына мие һәлкәне ва кичергәнлеге тиергә була. Әйдәгез әле хәзер күрү һәләтен тикшереп карайык. Бына шуның менән кул күлегезне басыгыз,
Hadi buna honga yolda okugan. Okuy almayım. Kayha yolda okuyalahım. Birinde okuy almayım. Demek kızım, Blizarokast. Buna hingemme. Ömrüm boyu okuy bilmem yetmegen hazır kilip Blizarokas. Bir güne minut. Hadi. Ya. Nimet deyip aytırın ya. Ah, qadırlım, men az tөгülmän. Bar yalıt. Nime? Az tügülme. Selam Almaz. Selam. İşlep senin keyfin yok. En yakın ahiretim bilen erleştik. Aygül bilen mi? İyi. İşlep olay. Mozart turahında hüyleşkende akıllı bulup kılangan kişini yendim hüymey. Ol bit onun ismi ham bir kartinahında kurmagan.